Mieri 11 tu mbere ya muingi kurika ndebe-ini guthura atongoria aria mekumotungata kwa ihinda ria miaka 5, ateti ni mathiite na mbere na kwara ndama ciao makirora haria o muteti ekwirugamia riri uteti wanjitie kumbura rukungu. Rita riri hema ya uteti yuma kaunti-ini ya Nyeri hindi igongona ria guthugira Kinyua Mwangi mahinya ma gukorwo ari patron mweru wa kanju ya athuri na atumia a Gikuyu. Ndumiriri iria hunjite na gikiro kinene guku ni urumwe wa gicigo kia Mount Kenya. Ithue Agikuyu tungiguana wega twarie rumwe gutire mundu ungithondeka thirikari atari na ithuĩ. Ona andu aitu othe atongoria ni tukumeta othe na tukorwo twi kindu kimwe na twarie kimwe na tumere kuria President Uhuru thutha wa President Uhuru ithui na kuria agatwira twerekere ni gukoretwo na micemanio gatagati ga ateti a Mount Kenya iria ikoretwo igitongorio ni Martha Karua wa NARC Kenya, Mwangi Kionjuri wa TSP na Moses Kuria wa chama cha Kazi. Itanya riri kugeria kurehe hamwe ateti othe a Mount Kenya marie na mwario umwe ona makinyitaga mbaru miaho ngurani. Wakikuyu wako pamoja na nafikiri mumeona. Tangazeni ile kitu ambaye iko. Hii moja ya uko sijui wanapigana. Hivi mumeona. The installation of the patron makes the work easier. Because in this country we have kept seeing all sorts of people speaking for the Kikuyu nation. But now today we can go back to Nyanza and say we know those who can speak for the Kikuyu. Ateti aria manyitaga mbaru Raila Odinga na makihunjia mawega maria Odinga ekeire bururi na itanya riria arari nario ria gutwara mbeca makiria gicigo-ini kia Mount Kenya kuhitukira BBI ona gutuika ni irateanirio ni igoti makiuga gicigo kia Mount Kenya gitikariganirwo ni wega wake. Sisi mara mbili tumesema Raila alisema Kenyatta, without Kenyatta no freedom Kenya. Alisema no, without Kenyatta no freedom Kenya. And Raila akasema Kibaki tosha. Sasa tumekuja kuomba nyinyi pia wa Kikuyu, nyinyi pia mrudishe mkono. Mtanipatia msichana nirudi niombe msichana. Si unaona 2022 imefika tu na mimi nitataka msichana. Kwa hivyo msipatie mtu mwingine. Gicigo kia Mount Kenya kiri makiria aikia kura milioni 6 na nikio muteti oro wothe urenda kuhuranira giturwa gia president arageria kuha gicigo giki niguo ahotane. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.